Duze umuntu wakho msondeze duze umuntu wakho kade ungamlimazi umuntu wakho mambele duze umuntu wakho msondeze duzane umuntu wakho kade ungamlimazi umuntu wakho mambele duze umuntu wakho sondeze duzane umuntu wakho bengazofika losuku usuku lwami nawe sondela sandla sami ngithathe ukhisa mnandi ngikufakile ngemnweni ujabula bazali woza sandla sami ngikwakhela umuzwayo ushada mina namhlanje usuku olukhulu lolu ama-ex aseshadile aphume esekhaya.
khona omunye umcimbi ozothi wenziwa. Hayi ngivitora senze njalo. Ngiyacabanga iningi lethu alikaze lihlale ihlalelile. Mina nje angazi kuhlala ihlalelile. Aí que tem assim, pô, bem mais perto do pô. Nossa, gaga, simultane, simulquanze, inisha, masimbo, Siyabonga ke sicela ukunibingelela ntambama simbingelele nakuwo lo mcimbi egameni elihle lenkosi yethu Jesu kulesi sikhashana nje bacelile abanikazi bomcimbi kuyasiza ukuthi uma kunomcimbi onjengaleyo uhloniphe nje ngiyezwa bakithi sekuyisikhathi sokuthi sithule manje kuba kuhle ukuthi umcimbi womuntu uhloniphe kwenzela ukuthi nawe owakho uyokwazi ukuthi uhloniphe ngoba konke okwenzayo uyatshala. Sicela ukuthi kulesi sikhashana bacelile ukuthi umkhwenyana uzofaka umakoti indandatho base becela ukuthi nje sithandaze ngibabusisele indandatho. Kodwa ke banawo futhi ke amazwana angathi amazwane banawo amazwi abazowakhuluma ngaphambi kwethu. Ngicela ukuthi ngibanikele bona lelo thuba ngokudedelana bese ke mina emva kwalokho sengobe sengibusisa indandatho bese ke bayafakana indandatho. Ngicela ukunika nina Owesilungu phela ke kufanele Ayidlalisa isihloko ngabantu okay ibisihlebo nginibingelele nonke noma umuvu bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ngicela nje ukunibonga kakhulu oqala nje ukuba nibe kanye nathi kulo mcimbi omkhulu kangaka. Ngizohlala nje endabeni ngokufishana. Ngicela laba abakhulumayo bethu ukuthula kancane. Ngesicelo nje kancane. Ngifisa ukuthi ke
ngibonge nange uMamthembu ojama kamnisi umvelasi ngibonga kakhulu ukuthi ke avume ukuthi ke singene naye emshadweni esiningi akukho kuningi mhlambe engakulanda kodwa nje ke phakathi nje kwabo bonke ngimtholile umuntu engathi ke ayi umfazi wempela kimina. Ngiyacela nje ukuthi ayibambe lapha ayibambe khona angabe sayeka lokho kungenze impela ngathatha igxathi lokuthi ngibuye ngene kule ndima abambelele kukho kungabi lento ukuthi wamphuma kodwa esafika uzothi angajwayela usekhathele into ngiyabonga kakhulu jama kamnisi ngicela ukwethembisa impela ukuthi ke nami ngizobambelela nje kuwe isifiso sami lesi ngibambelele kuze kube sekugcineni sibambisane nje sihloniphane sithobelane ngakho konke ngibonga kakhulu usukophishile nawe usuzovuka Abazalwane egameni nami ngithanda ukudlulisela amazwi okubonga kumina nonke enithena abanathi namhlanje nangendlela nje namhlanje usuku lwethu olube impumelelo ngayo siyabonga ukube nina beningekho mhlambe beningefane nalona ngibonge kakhulu isithandwa sami uMtholi. Empilweni yami umngani wami ongwethu omyeni wami oyisithando sami kulunakho ngithembisa lapha phambi kwenu nengikade ngimtshela khona ukuthi ngiyamthanda ngihlala ngimthanda uhlala nginaye ekhaya nasebweni size sihlukanise ukuphi bonke esikwenzayo sikwenza sindawonye njengabangani bonke esikwenzayo sihlale sihamba sisobabili indlela zonke ezimbi nezinhle sihlale sisobabili ngaso sonke isikhathi ngiyafisa engathi uJehova ngasisiza sihlale njalo sibambene sibambisene sithandana ngendlela esithandana ngayo. Ngiyabonga kakhulu noNkulunkulu ngiyambonga ngibonge kakhulu baba uMtholi nomndeni. Amen. Wadla ngokuqina no amen ngicela ke indandatho siyacela bakithi ke sihloniphene sikhothamisa amakhanda siyakubonga uNkulunkulu wethu onamandla onke nantambama ukuma kulesi sikhathi kule nkonzo ukuhlanganiswa ngokomshado baba ungcwele umshado wavela kuwe uyicebo lakho uyisu lakho ngomuntu ngalokho baba sithandaza nantambama ukuthi uNkulunkulu wethu omhlele indandatho uyibusise ungabusisi indandatho kuphela ubusise inkosi lomshado ubusise baba lokhu kuhlangana sicela uNkulunkulu wethu ukuthi lokhu kuthokoza sikubona namhlanje kulaba ababili kungaphinde kubhidlizwe lutho kungaphinde kuvele inkosi okuyokwenza ukuthi bangabe besathokozelana ngokuhlala kwabo ndawonye siyabacelela inkosi sibusiso sazi ukuthi bangabantu yebo banawo amaphutha sicela isandla sakho sibe phezukwabo siyabathandazela inkosi kulomhlaba onemoya emibi onamadimoni anhlobonhlobo egameni lika Jesu siyakhuleka inkosi ukuthi lingabe beke idimoni eliyoba namandla ukungena phakathi kwabo bahlale kahle bebambisene ngokuthula kuze kube lusuku lapho inkosi bohlukaniswa ukufa sikhuleka sikucela lokho egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen.
ngihloniphe.